Iya, saphinde sahlangana. Bathi ya, sanibona. Cha, la sisekhaya la emagcekeni kwaKhumalo. Ngithe nje njengomfana ebaleni ngoba noma ungakhula ukhule ube ngakanani kodwa uhlezi umfana ekhaya. Ngeke nje ekhaya kuthiwe usungumnumzane. Uyohlezi nje ungumfana. Manje ngithe nje angibona umonakalo la ebaleni ukuthi cha ngalungisaphi konakelephi. Ngiyathola ukuthi ke cha ngidinga nje ukupenda nje amagate. Ngidinga ukupenda amagate ngoba manje insimbi lezi mayihlangana namazolo ziyabola phela. Manje ke awuliyeki futhi ikhaya ke phela ungalinakekeli. Ngoba phela mangalinakekeli ikhaya ke lizofa phela. Manje sengithena ke cha angibone nje ukuthi ke ngingagijima ngifike iphi nalo ikhaya leli. Uyabona? Kanti ngapha ke nobaba we-plumbing uyalungisa la ngoba manje besinenkinga lapha egizeni. Igiza ithola amanzi amancane ngoba i-supply ipipe esupply amanzi endlini iyona supply ikwazi ukusupply negiza. So I understand ukuthi igiza amanzi angena kancane. Leyo nto kuyenza ukuthi kusha ama-thermostat kushe nama-element. So sengizama uku-add i-supply egizeni ukuthi igiza ikwazi ukuthola amanzi ngobuningi. Uyabona? Manje ke cha sizolokhu sinilandisa umsebenzi la siwenzayo. Sengisho ukuthi ke asibonge. Ngifuna ukupenda la manje phethe compressor lapha engisuke naye ekhule ikhaya lanakekela ngithi obaba makuthiwa banishiye ngabafana ekhaya kufanele ninakekele ikhaya ningahlukumezi ikhaya ningalibeki life. Ubaba ngale ubhizi nentonyana nje elungisayo eplumbing amapipe amanzi kodwa ngizolokhu ngini-update. Siyabonga.
The cable left. Yeah. Uthatha le bhakede, yekela lapho, uthatha le bhakede le. Wow, siyabingelela singokhumalo singomuntu ngomblazo omzelaza amashubana abadloni bemiya ngendaba. Angizoqhubeka kakhulu ke kodwa ke season number 2 episode nizobona la ngifuna ukuchaza khona episode iphela. La ngizochaza nje umsebenzi singabo namhlanje. Kulungiswa indaba zamagate njengoba amagate mabona omile eRusini ngoba manje menziswa imvula phela amazolo. And then bese ke kucendwe nangale ngemuva kubaba kunoba kwe-plumbing amangisa indaba ye-plumbing ngoba manje kunenkinga lapha emagizini emapayipini kodwa okuningi sokuchaza ngendlela siyabona. Asikale kwanile manje, asikale kwanile, asikale kwanile manje, asikale kutomba simela bakolo ngobo, asikale kwanile manje, asikale kwanile, asikale kwanile manje, asikale kutomba simela bakolo ngobo. Nawe uma ufuna sizokwenzela maintenance sibiza nge-maintenance ngizela ngejamathela yabona sibiza nge-maintenance lento inamba izobhalwa lapho phansi iscreen kuwona ukuthi kahle kahle into yokuspraya is not about imoto kuphela ngoba siphinde senze ney'moto iphinde ba-right SA but iphinde sikwazi ukuthi neze indlu into ekuthiwa nje maintenance ephathelene ne-maintenance yabona. That's what I am living for. Asikale kwanile manje, asikale kwanile, asikale kwanile manje, asikale kutomba simela bakolo ngobo, asikale kwanile manje, asikale kwanile, asikale kwanile manje. Ikhuphuka laphana banami uzithole kusasa. Njengamanje sifuna ipipe nama-fitting akhona for la
ngoba sifuna ukuhambisa amanzi ayigizini ngoba igiza idonsa amanzi ku-main ku-supplier la endlini so yenza ukuthi amanzi angene kancane so leyo nto yenza ukuthi kushe ama-element kushe nama-thermostat sekungashintshe kaningi manje funa ukuthi manje sikwazi ukuthi igiza i-supplier ipipe layo yodwa izosupply nje amanzi egizeni yabona no siyabona ngizohamba nathi basukela imamba emgodini basukela imamba emgodini labo bayangisukela labo bayangisukela andabazi ukuthi nginguphunyuka bemphethe bo nginguphunyuka bemphethe bo nginguphunyuka bemphethe bo nginguphunyuka bemphethe bo iyangidlalile noma bekade bephindele iyangidlalile noma bekade ngiphinde ngibekese nginguphunyuka bemphethe bo nginguphunyuka bemphethe bo nginguphunyuka bemphethe bo nginguphunyuka bemphethe bo iyangidlalile. Awu yebo. Awu. okunye-ke manje-ke besila esitolo la ikhona la ekhaya khona indawo ekuthiwa kusekhona la sithenga khona izinto-ke kuningi indawo iyi-hardware la ngizofuna-ke amaphayiphi ngihamba naye ubaba ngoba amasayizi uyawazi nokuthi amaphayiphi anjani so bese ufuna amaphayiphi lawa ashodayo into zakhona lezi ama-brackets okubamba iphayiphi ekundini ukuthi likwazi ukuhlala angithi okusho ukuthi-ke sisekhaya njengamanje siyabona Zani uzolimala lona uzolimala nombheki ubele selona ngumfulo ngasho zalwe emantungweni kodwa ndomzilikaza uthi umugada wena ugadle ekuzwaka futhi umuntu otithi ungijimle ngiyisotsha lempi eyinduneni ngihlezi ngiphumelele basukela imamba emgodini basukela imamba emgodini labo bayangisukela labo bayangisukela andabazi ukuthi nginguphunyuka bemphethe bo nginguphunyuka bemphethe bo nginguphunyuka bemphethe bo nginguphunyuka bemphethe bo iyangidlalile noma bekade bephindele iyangidlalile noma bekade ngiphinde ngibekese again to roll again bahleli badla iHennessy I'll strike bengalindele unfairly justice must be served you can't eat a hippocaf bese cwebisa isiba to be admitted in a coma akuyona into yabantwana life support bawungafala I spent 2 weeks in a coma yeah when they think angidlala ngiyazazi into zokudlala mina they was unfairly justice must be served ngidangizele zona I'm a responsible father njengamanje ziyabuya also futhi manje makunje konakele njengamanje ziyabuya ngiyaqeda ngaphakathi sengizoya ngaphandle ney'ngane ejaha ukuyobhamba funa ngihambise ey'ndabeni zamabhamba ama-jumping castle inkinga nje ukuba umzali yabona kodwa-ke ziyabuya ziyayibuyela enkabini yabona na
basuka endleleni yemali Hayi bathi abafowethu lapha kwaSoshangane kwaTsonga Nation bathi ibile sweswe angazi baye bachaza ukuthi kodwa ngiyacabanga ukuthi basho ukuthi ishayile asengiqedile mina ukupenda manje sizingena ku department kababa manje le ubaba lo busy la ngeplanting la ekhaya ayeke ngizomlekelela ke phela ngeze amaqalisa ukuthi ihlanye kakhulu yabona manje ukuthi upenda wami insimbi ingoba insimbi phela iyabola manje ukuthola amanzi nganapenda iyarusa igcine ibola yabona kanje wangishilo phela ikhaya liyanakekela mafuthi umuntu anomfana nje wazi ukuthi umthwalo wasekhaya usemahlomba akho yabona manje ngiqedile kodwa ke manje singene ngapha ku department ngizongena ngapha yini ngoba siqale kanje yena lo baba ebusuku silele mina ngithi ngiyaphupha mangivuka ngithuka kanti ngithuswe lokuqhuma esilingini explode lo kuchitheka amanzi esilingini lapha egizeni qhumele valve makasho baba ukuthi ke hayi siphele guarantee manje le valve le mayiqhuma ke isichitha amanzi esilingini ngokudaka ukuthonga yazi ngokudaka ukuthonga vuka udaka ukuthonga waphuma nangeroof ngoba wenza into engekho emqondweni kuwe ngicanga ukuthi main switch ayibuza ukuthi main switch ihlangana naphi namanzi izowastopha kanjani amanzi sengikhohle ukuphumela ngaphandle stop ngathi ngisadaka ukuthonga kwathi angidonsa ifoni ngifanele baba ngimvuse naye kodwa ngayibuza ukuthi ngizoze ngikwenze konke lokho nje lekhi plan engingalenza ke wabuya umqondo hayi manje ngistop esingaphandle ufuna ngisiloko mangithi ngiyaphuma ngaphandle lapho ngithola amanzi wepande le trail i-trail legisa ipipe la khona le drainage thothi nakhona yaphuma shuma intuthu la ngaphandle kanti intuthu le ukuthi amanzi ashisayo phela yabona lakhe magana ka stop amanzi bacima ke ne switch le yakhona bathi isolate le gesi kungaze kusha ama element nama thermostat ngoba lezi zinto iphinde ishiswe ukuthi ithola yashisa egizeni ukuthi amanzi awasekho bese yashaya yabona manje ke ngicela usibhedile kodwa ke ama update azovela njengamanje ngama interview kwabo ngoba ngingathanda interview naye ngawo umsebenzi wakhe mina angisuki umuntu othanda ucindezela umuntu ngithanda ukuthi umuntu nami ngifake igalelo lokuthi ephusheke phambili umsebenzi wakhe muhle kakhulu ama details inamba naye uzochaza futhi utholakala kanjani umsebenzi awenzayo namuhla yabona siyabonga bafowethu mana lende yani lento le yabona amanzi yangithi yabona inopower angena kuphela yabona umkhonto lo ukhombisa ukuthi angena kuphela awana reverse ukuthi mangabe sithi amanzi amasipala aphelile angakhona ukubuyela emuva drain ayemphakathini agcine nje egizini kodwa angenayo ayangena manje ayaphuma kwasaphuma ireverse ayikho maye lento ithathe by the way uthatha sitholanga leya sitholanga lengiyama umuntu eyibona lena yasedrobheni ukuthi lema price yasedrobheni le ngokwami vele ngisebenza ngakho thatha ama-15 ukuthi unesidingo wazi ukufaka ipipe ingekho bazovesa lamanzi bese phinde kusha le element yazi bengithini ngicela senze ne ngene uzohlanganisa abantu imali then sobona ukuthi sizona njani uzihlanza naleyo lomsebenzi wena umsebenzi wonke nje ngithi sohlanganisa bese senza manje umsebenzi waqhubeka ukuthi lekhe izisebenze noma ngento ba beyikhona imali ukusebenza lento oyifaka kwazi ukuvula
uliqalile le iqalile le phelile le mangikhatha la ngihlanganisa yena nakhona singafuna ngikhatheke ngihlanganisa Hayi siyabonga siphezulu manje egizeni connect nje ama-pipe manje egizeni nemva kwalokho ngathi sesiqedile sibonga Stress free. Eating is scamming. They wanted to destroy me. They wanted
Hayi la. Right. Siqedile manje. Njengamanje siqedile njengoba siqedile ke ukuthi bakuthi uzolinda for 30 minutes. Ufuna ukubuyela futhi ayo-check up phezulu for ukuba safe futhi amalika wekho but ke yonke into ifunctiona kahle igezi iyasebenza then ama-main manje angene egezini futhi ama-supply angene egezini manje asowu-2 angithola so ngathi izoba ne-pressure enough manje for ema-bathroom ukuthi amanzi ashisayo akwazi ukuphuma yabona and then ukuthi naye uzobela ngizokwazi ukuthi nje ngithola kanjani ichaza umsebenzi wakho ukwazi ukusolve ufika awumasa cha labe ngithanda nje ukuthi sazi usichazele ngomsebenzi wakho umuntu ofuna usizo ngoba ngiyabona indlela ophethe ngalo umsebenzi awazi lokho kuphela kodwa ngiyabona ukuthi indaba zakho uyazazi so yeah manje sizocela ukuthi ke usichazele ukuthi ke umuntu okufunayo ngokundawo uthola kanjani ubise namanamba azophinde futhi abhale lapha screen phansi amanamba. Alright. Okay, mina ngimududuze ngaseko plumbing. Ngifixa i-plumbing yonke. Ngisusa phansi ngekho bathroom, sink ema-kitchen, geyser, electric geyser, ngikufixa. If futhi inenkinga ngiphinde futhi ngi-maintain, ngenze maintenance, renovation ye-plumbing. Manje i-drain blockile siyavula. Senza yonke i-plumbing, angenzi i-half. Plumbing yonke ngiyenza qala phansi, ngifixe ingekho, ama-toilet mabhava, ngiqede i-maintain futhi. Siyezwa baba, siyabona. Uye kubaba engijwayele ukuthi manginenkinga la ekhaya nge-plumbing, ngibize yena ngimfonele nenamba yakhe. Ngikwazi ukumthinta ngisegoli ngisebenza eze la ekhaya enza lungise eqede. Bese-ke seqedile, bese-ke sikwazi ukuthi sithumele into zakhona-ke umthwalo wakwaMaseko ukuthi-ke inkomo yakwaMaseko ayibuyele esibayeni. Uyabona kodwa-ke njengoba ngisho futhi ngizophinde ngiyibhale futhi inamba phansi, ama-details wakhe phansi ukuthi ngikwazi ukumthola. Njengoba ngishilo mina le nto ekuthiwa i-black empowerment ngiyayiphakamisa kakhulu ukuthi sikwazi ukuthi thina abantu abansundu sesekanye sodwa ngomsebenzi. Hhayi ukuthi kuthiwe la ekhaya sembiza umlungu sekuyena abantu lokuzana. Cha, ngikho racist but ngizama ukuyicacisa le nto ukuthi singabantu abamnyama hlezi sifuna ukufundela ukwazi izinto kodwa futhi siphinde sicindezelane ukusapotana ngokomsebenzi. Kodwa-ke siyabonga ukuthi siqedile konke manje bafuthu okunye sesizokwenza sesingeke sisakuveza ekhemereni. Dono,
insizwa zakudelano dono kudelano dono insizwa zakudelano dono kudelano dono baka insizwa zakudelano. Amadara session lawa nje eyinkinga uyabona nje eyigusana ibhiyami ngomile mina emadalani awukwazi phela ukuthi ufuna ibhiya kusetshenzwa kulungile